Yebo, mthokazi omuhle, mthokazi kaNdaba. Ngizile lapha kancane, ithe sizokuthi fahlafahla kancanyane nje okwesikhathi okuncane kungaso kube kukhulu kakhulu. Ithe sizokhuluma ngendaba yokuthi ngazi indaba le edlule one day ago, eyama-demonstration akade khona elizweni, ukuthi angazi ukuthi lobone kanjani. Kufanele lisibhalele kuma-comment section, lisilandele, lisubscribe njalo. Ama-comment enu abalulekileyo esiwafunayo ukuthi lisitshele ukuthi khona ngapha kubo wonke Vic Force uhambe njani, kubo Lupani, kubo Bulawayo, Cholocho, Khezi, Plumtree, kubo Gwanda ngale, Masvingo, Zishabane, Shuruku, Gweru, Midlands ngale ngabo Khwekhwe, Silovela, Donsa, Nkayi, Mateme, Ngobokwe, sehlu ziyafika phansi egogwe le khona phansi ebhinga. Siyabhoka, lisibhaleleni lisitshele ukuthi ama-demonstration la ahambe njani. Siyehle sifike kubo Chivu, Churumans, sehle siya phansi khona Marsh East, kubo Maswingonyika, uzefika eMtare khona le. Lisitsheleni ukuthi kuhambe njani kuma-demonstration la kade khona. Kodwa mina owami umbono uthi uGeneral Chibengwa mayeqinisile serious ukuthi ufuna ukuthatha umbuso from kuzigananda, from kulamasela khona, mayefuna ukuthatha umbuso, this is the only chance aselelayo. This is the only last chance aselelayo. 2017 mabethatha umbuso kubaba uMgabe, uChibengwa bamrobha, bahambisa iZANU-PF phambili. Kanti iZANU-PF iphathi yamatsotsi, iphathi yezigebenga, iphathi yabantu abatshontshayo, izigebenga, abantu abatshontshayo. So into ekhona yikutheni igenga le yabomNangagwa, nengane zakhe, oThagwire yilaba, oScott Sakuphanya, Binga laba, Wicknell Chivayo, amasela athi shi, yibo abacontrol umbuso weZimbabwe kwamanje. So uChibengwa yena ngokwakhe, le ivoice engishoyo kwamanje, ngiyisa ne-word of advice kumama uMinnie Thabo, unkosikazi kaGeneral Chibengwa.
ma kuneqiniso ukuthi uChiwengo serious ngokufuna ukuthatha umbuso, this is the last chance anayo ukuthi ayisebenzise before saya kule kingdom efuna uku-introduce-wa nguMnangagwa. Ngazi ukuthi uzophumelela mba ngeke aphumelele, akula muntu owaziyo, kodwa mina ngokwami ngizolwa ngiqamuke izandla makusenza. Ngizolwa ngiqamuke izandla makusenza. Angiyi ku-kingdom, Munu Mtapa kingdom angiyi kuyo mina. Eze ama-youth eZimbabwe, ama-youth bathi abafuna kuyizwa le Munu Mtapa kingdom, never. Selingamakhehla likhulile musa. Remember, bhekani iminyaka yenu likhulile, lifuna ukuyasitshiyela inhlupho thina singa-enjoyi ukuba abantwana beZimbabwe. Lina li-enjoyile laba right, linothile, lilento yonke elithandayo, lomnotho all over the world. Thina-ke abantwana esihluphekayo, shuthi sizokuvuma lokho? Never. Congo over my head, never. Kufi kwenzakala. iMunu Mtapa kingdom asiyifuni, and njalo laleyo nale 2030 yenu le ayisoze iphumelele. 2030 never, kayikho. uGeneral Chiwengo mayeqinisile ukuthi uyawufuna umbuso wokuthatha, sizomsapota thina eze abantu. Bathi amandla enhlanzi asemanzini. Amanzi akhona yithi abantu, iphovu esihluphekayo. Sizomsapota, kodwa simsapotela hayi khona ukuthi simsapotele ukuthi yena engumuntu wezanu simfake embusweni. Congo never. Sifuna ama-election ka-2023 awatshontshwayo areplacewe, abiselwe. Umuntu wawina ama-election ka-2023 abuyele embusweni, agcotshwe, abuse ilizwe leZimbabwe. And ukuthi kuphuma uMnangagwa, liyazi salisiza kanjani ngo-2017 ekukhipheni umgabe. The masiqeda ukukhipha umgabe lathi le ngeyethu ezanu. Abantu bama-opposition bangeke bayigide, ingoma yenu yabezanu layithatha, lavoxa njengoba livoxile nje, into yonke ihamba kumseyenzekayo. Lavoxa manje selisitshela ngabo-2030, 2030. Ayaya, never. Angazi bangakuvuma abavumayo. Mina ngokwami u-2030 ngibona isikhohlakali nje, into engekhoyo, engeke iphinde yaba khona ilizwe lethu leZimbabwe. Never. As long as sisaphila sizolwa siqamuke izandla ney'nyawo. I'm serious. Sizolwa siqamuke iy'nyawo nezandla. If kufanele ukuthi sife, if we're supposed to die, we're gonna die for that country. This country eZimbabwe sizoyifela, we're gonna die. Hayi ukuthi sisuke kuMunu Mtapa kingdom 2030 agenda. Gogogo wena ezola, gogo wena le khona le kubotshurumanzi, angazi kuphi le koZishabane kumbe kuphi nendawo lapho elizoyabusa khona ngo-2031. Kubotshurumanzi le ngakini plazini likayihlomkhulu, not elizweni leZimbabwe. Never. Siyala. Congo akufi kwenzakala lokho. Ogeza mabe serious ukuthi ba-serious bafuna ukuthi umbuso uthathwe, ababona ukuthi they must bring the opposition near eduzane. Kukhulunyweni ngama-election ka-2023 ukuthi kwahamba kanjani, kusitotshwe yonke into. SADC knows everything about those 2023 election. It's not a small issue. Makuyodinga ukuthi kukhona amanye amazwe okufanele siwabise eduzane, asijoyine, asixhase ekulweni lo mbuso wenu lo.
sizowa-includa phakathi, sizowaletha ngoba kuyafana. Alisihloniphi lina boThagwire, lina boMnangagwa nemuli zenu, alisihloniphi. Sohlupheka kuze kube nini? Sizohlupheka kuze kube nini? We'll suffer until when? We'll suffer until when? Sizokhululeka nini? Sizojabula nini? Umbuso welizwe. Alibona la-ke lo Smith ebusa kwakungcono kakhulu. It was better to let Smith rule that country. Abantu bengenza okuyi-strata, kuyi-narrow thara nokuli-bridge, sebe-celebrate ukuthi benza i-development enkulu. Lenza i-development enkulu just ngokwakha istrada nje from eborder lisiyafika eHarare. Yiyo phela into engiyibonayo eliyenzileyo. Narrow road. It's a narrow road. Ngenza kibalelwe ezitradeni. Ama-roads kuthiwa ayadevelopha yiwaphi? Ambebone i-Vic Falls Road ukuthi njani, amagodigodi file, but umnotho we-Vic Falls uyathathwa khonala uya ku-Harare, bese yakudla uMnangagwa nabantu bakhe nezihlobo zabo. Okay, okwenu sokuphelele khona. The term is 5 years. Term first 5 years iphelile, plus 3 years ezikamgaba, plus 5 years, 13 years. It's over for you, Mnangagwa. You must leave the Zimbabwe. Us, as a Zimbabweans, people, we are telling you to step down. You must step down. We don't want that issue of Munumtapa Kingdom. Who need that? For who? For Mtakabani. Kuyo benefit abani. Lo, Munumtapa wakhona. Sikhathele ngani. Please, sikhathele ngani. Izanu asisayifuni. We sick and tired about ZANU-PF. Mnangagwa, Chibengwa, anything coming from ZANU-PF, sikhathele wo. Safuni lutho. So ngibuye njalo ngithe ngize kini bantwana beZimbabwe ngizolitshela ukuthi yisakuyisikhathi sokuthi lilungiselele silweni lombuso wamasela lo khona. Sokuyisikhathi sokuthi sisune wonke umuntu. Amantombazana bophana amaZambia, abafana amayimkhonto ibazwe. Sokuyisikhathi sokuthi sidefende i-constitution yethu yelizwe. Ithi 5 years umuntu erula president 5 years. After 5 years there is election. Ama-election akhona ngo-2028. Hayi lokho kwe-2030. 2030 agenda ngokwenu lokho ogogo wakho ezola Mnangagwa nabantu bakho naboThagwire nabo-Wicknell Chivayo oScott Sakuphanya. Never over my dead body. Makusenza ukuthi M23 sibalethe kule ndaba sizobabisa. Ya, ngoba yikho indaba esingayenza. Sifuna amazwe azosixhasa ekukhipheni lamasela. The all over Africa, all over the world. Liyaziwa ngobusela benu. Sick and tired. Ngobusela benu. Ubusela benu. So another level. Sizoza futhi ngenye ividiyo bantwana beZimbabwe. Amantombazana bophana amaZambia, abafana imkhonto ayilolwe. Sokuyisikhathi manje. Sokutheni kuliweni namasela. Time up. Sokusile emntwini wonke ukuthi kusetshenzwe. Isikhathi sokudlala siphelile. Subscribe le button elibomvu kumbe elimnyama lisubscribe ukuthi masiza lelinye video, masiza lomunye umbiko oqhakathekileyo ube ngokuqala ukuthola le message. Siyabonga. Thank you.
Thank you.